Mesečina, Milana me, sjajna mesečina. More već toj beše, nane, more već toj beše, smiljana devojka, Milana me, smiljana devojka. More puče puška, nane, more puče puška, to kraj kriva reka, Milana me, to kraj kriva reka. More pobeže mi, nane, more pobeže mi, smiljana devojka, Milana me, smiljana devojka. More odvede gu, nane, more odvede gu, stojan krivo reča, Milana me, stojan krivo reča. More u planine, nane, more u planine, tamo da gu ljubi, Milana me, tamo da gu ljubi. More izgrejala, nane, more izgrejala, sjajna mesečina, Milana me, sjajna mesečina. Hvala lepo, izvolite, imam ja još nešto sa vama da dopričam, posebno sa Jelenom. Jelena, dakle, da podsjetimo, ovo je Ljeviška i ovo je vaš projekat koji... Kreće polako, evo, krenuli su prvi tonovi. Pripremila si jednu lepu pozorišnu predstavu o Milevi Einsteina, tako? Pa to je nešto posljednje što sam radila u Švedskoj, na švedskom jeziku. Mi Milevu Marić delimično znamo, delimično ćemo još i mi ovdje da ju poznamo, ali sasvim je izvesno da Šveđani i, ja bih rekla, ceo svet jako malo zna o njoj. Vrhunskoj ženi naučnici, ženi koja je zapravo menjala izgled nauke u prošlom veku zajedno sa Einsteinom. Pa u krajnjoj liniji tu se može pomenuti i Tesla, oni nisu imali mnogo ovih, kako da kažem, da, to su elementi iz predstave koja je imala premijeru maja ove godine. To je moj kolega Emil Hermansson Janković, dete koje je našeg porekla, rođen tamo i živeo je tamo. Predstava koja je igrana do sad jedno 7-8 puta i pravo da vam kažem, potreba i želja da se prikaže što više i većem broju publike je velika i moja ideja je da ona preraste u film. Krećemo vrlo brzo sa radom na scenariju. Prikazali smo jednu ženu prepuno ljubavi, ženu koja je volila svoga muža celog života, ona nikome nije uzela i ni sa čim nije bila tužna zbog svega toga. Majka posvetila je život svoje deci, svoje porodici, u krajnjoj liniji mužu koji je na neki način ostavio i nastavio svoju samostalnu karijeru. To pričaš o Einsteinu? Jeste, o Einsteinu pominjem, ovo je priča o njoj. Zato obično mi kažu, pa Jelena, ne bi bilo nje da nema Einsteina. A znaš da smo mi vezali Einsteina i Milevu u današnjoj emisiji? Počeli smo sa jednom lepom izrekom Einsteinovom emisijom. A to je? A to je, recimo, da se sad ja setim, najvažnije u životu da držiš otvoreni kišobran. Ti je kao da budeš samo otvoren kišobran. Ja se sećam jedne istorije. Ako nije otvoren, ne funkcioniše. Njegove divne izroke kaže, ko ne preispituje autoritete ima problem sa istinom. Tako da je njihova nauka krenula zapravo iz toga da su oni po
dobro protresli tadašnje naučne krugove sa svojim nekim novim istraživanjima i zapravo danas nauka i sve gde živimo zapravo ima osnove u njima. Ti si veoma uspešno organizovala jedan veliki festival, Banev se zove, godinama uspešno traje, to je filmski festival balkanskog filma i to u Švedskoj. Pa znate šta, u nedostatku, zapravo ja gore, kažu mi Jelena, kako ti preživljavaš ovaj krajnji sever, ja kažem jako lepo, gore pravi mali prostor za mene, da ne kažem pravi malu Srbicu, pa i Crnu Goru, pa i ceo region, sve ono gde se osjećam dobro. Tako se i nastoji Balkan Film Festival, festival novog balkanskog filma. Smatram da sever Evrope, Švedska u kojoj živim, ima nedostatak informacija o nama, baročito, evo sad o Milevi Marić Einstein, a i filmovi su nekako ta skraćena informacija, znate, da najbolje upoznate jedno društvo, odnose, to što ih zanima. Tako imamo i dokumentarni kratki film, a imamo i dugometražni koji je sad u februaru, imat ćemo jedno 10-ak filmova koji su prikazivani u Nišu, prošli region, putuju po svetu, ali svakako jedan od načina da dođu do severa Evrope jeste Balkan Film Festival. Hvala vam lepo, dame. Drago mi je da smo se danas družili, da smo najavili ovu lepu i zajedničku priču, da podsjetimo još jedan put reći o Ljeviškoj. Jeste, posjećemo vam snimke iz Finske. Ajde, neka tako bude. A nama stižu snimci iz Badnjevca u Šumadiji. Gordana Nešković je tamo bila i evo njene priče.